obavio sam razgovor sa dekanom Muzičke akademije na fonu da se napravi suradnja između Muzičke akademije i Opere Narodnog pozorišta, jer mislim da je to logično da tako treba biti, a na radost jedne i druge strane. To je još uvijek pregovorna i to smo maltene već usmeno dogovorili, ali ipak ja uvijek vjerujem u papir, što će naša v.d. direktorica s dekanom nadam se uskoro i riješiti. Radi se o tome da će orkestar Muzičke akademije, znači gudački orkestar, u budućnosti svirati ovu predstavu, jer u ovoj predstavi je samo gudački orkestar plus čembal. Znači, to imamo više udaraca, to jest više muha jednim udarcem smo riješili, da se tako narodski izrazim. Imamo s tim da će studenti svirati te predstave, samim tim orkestar Filharmonije će biti pod navodnicima oslobođen te predstave, u smislu oslobođen da mi možemo, koliko imamo s njima predstava mjesečno, da mogu iskoristiti pod navodnicima, da igramo, na primjer, Traviatu i ne znam, Don Pasqualea, a da ne moram igrati Ježevu kućicu i Služavku, ili da ne mogu igrati, ajmo reći, neki pod navodnicima veliki repertoar. Samim tim ćemo imati 2 predstave sa Filharmonijom i ovo će nam biti 3. predstava s orkestrom Akademije, što znači 3 termina u mjesecu operna predstave, što se nije odavno dugo desilo, što je, mislim, za nas plus kao opernu kuću. Također, to donekle osvježenje vjerojatno i za studente akademije i za Muzičku akademiju, imat će praksu u opernom orkestru, opernoj kući, u živom projektu, znači ne koncertno izvedbi, ne sviranje simfonijske muzike, nego operne muzike na sceni, uživo i direktno. Dekan Muzičke akademije Ivan Čalović se s tim složio, pričao se s profesorom Odrenom Pomoštanom koji vodi simfonijski orkestar, složio se i sa docenticom Zelom Malić koja vodi gudački orkestar, svi su se složili i žele to. Znači to samo naravno ja uvijek vjerujem najviše papir. Dok papir to se riješi, mi ćemo krenuti odmah. To ja sam najkasnije u januaru bi trebao je sljedeća predstava Služavka gospodarce koja bude na repertoaru od januara iduće godine biti s orkestrom Muzičke akademije uz veliku zahvalnost naravno Sarajevskoj filharmoniji što je ovoj premijeru Ravlić poradi s nama i naravno Sarajevska filharmonija ostaje i dalje uz nas za sve ostale predstave dosadašnje reprizne i naravno buduće